October ni nga ril mun khatin Pentecost ni alo thlenin an za in mun khata anom khom veka tir ko te bung ni chang khat tuna kai ni hna hian zirtir masa te hna ang tho khan tharau tiam hi kan pualani Pentecost ni a chandam na thu hriat na a thuam ang khan pathian chuan tuna hian a maya pa te hi chunglam chuak thil ti theina in a thuam dona he huna ngei po hian a tharau nei a khongai na chu amamo tu a thu chu ani na ang taka kalpui tu te tan ani zirtir ten din mun sang in chu boi lova du thu sam ang taka inlung rolna an nei nuwa tharau chu surtir ani ti kha chin chiang che ril ru mun khatin an omani kha in ngai lo na zong zong da bo vekani a tharau lo thlen tak nuwa an testimony soipo athamun tlanga he thu hi chin chiela ring tu mi puite chu ril ro mun khatle ngei tu na mun khatin an oma misualte an nun theinan thia tharau chu ring tu pung khom te a chuan atakin anungani zirtir te khan an ma ani tan mal somna an dilo tharau veinain an khatlema chanchin tha chu kol kil thenga pon tur ania Krista tiamlok angin thil ti theina chu an naya khatianga tharau thiang him alo surta ka khan ni khata mi sang tam tak an lo piang tharta ni tu po hian chu tiang chu an ni thei Christian te hian anin ngai lo na zong song te hi da bo vekin tharau bo chandam nan pathian hena ma ani hanin hlan lom sela o rin na nen mal som na tiam chu dil hlom te se alo thleng mayang tir ko te huna tharau sur tir na kha ro masa ti ani a ra ro pui taka chuani kha ma se ro hnung chu anasa jok fe don he top na huna cheng te ta na tiam chu engeni be sei na nei mitang te u kul puya chuan kir ula vo in nge ya hian ale ni in ka pedon chu ti ka puang ani ro hnung huna hian lalpa chu ro dil ro u lalpa kol ti phethu nge chu anin lova lo betin reng te tan ro pui van on asur tirang